very sorry kuwa ndene ya Miru yetu ngavana wetu mwekuru wetu atamenya na ile ngavana na nontu atamenya atwire warari antu batamenya maana ya ngavana nimbi ngavana ina maana ata ya tano nontu bombere bakwithwa ngavana ni kumanage resources na kumanage resources kuma ke central government te muradi yo tetheria antu beli chosen few na boyeli muradi wo kolea atabati kwithwa kinyake aini buti nachuo akwithwa buru ena goodwill ya Miru bongwa abati kwithwa atire muradi wo kolea ayutira antu bangi bakendelea kuokolea nwe akaparticipate kwa yana birabi yake bianjara kenda endelea okolea lakini we akarandi obisine eta maturene ku survey ku with the surveillance yango ira umbetene kurita kumare ukuma mwaka yumo yuthiri na intobira billions 9 billion ira thanitwe kana mbira atire kuringana mbira ciatiarirwe ithirikari yetu ira yario na bombere kambue one mwekuru atamenya na ile ngavana still no aidi siasa ina ai case mundi ya siasa so no kato raringite siasa we na desore kuwa advisor bawe baomba kwithwa kinyaba teaching biba advisor no tundu wetu very painful ndu wetu ororo sana muntu mutuma DG the DG kwerwa na mirite thani ni nchamba mbithi muntu taringiri kura kinyai mwende ne Miru nchamba mbithi makosa manene so iromba yakwa ria nkuromba mwekuru wetu ari akimenya kinya kithana ukumirie kiara riko no tondu kumite kiara riko na muntu akia ukumia kiara riko na ya so nari akimenya muradi yo te njene chiawe ne tubati kutho yo njene chiawe kithana kwenda kungoza Miru ne tumi no ntu ngwira bati kuthithia ni nene sia permanent development site ya kuea na Madabut kuea na Brigade na kuea na Matris na ndiye ndo kuuria kiuria kimwe okamata na ngare 10 sa county government yekirwa mauta yangirie 10 each that one is a total of 100,000 akulwa okamata staff baku baita miradi ne mwana yokolea allowances na mbechi ira batumire on the way around 1 million ya atumira kirokolea ewe ne kwenjajire emwe kana ne wakikisha ewe kirando ewe ekura mota ere okuru around 350 to 400,000 akaura mota ire ithatu yeta different areas ira china ruwe china mpatho cha ruwe iromba yangu ne ati muradi wo kolea iyo choa sympathy kire antu barabati kumenya ni bibi kuendelea muradi wo kolea iyo kumulia atare barani ni kire we ni mwananchi wa kawaida muradi wo kolea iyo kumeneria muntu ntorene ira ari kiongozi ontoreu for example imakosa mnoko ya kurumanga mutuma muche kwawe kinya kuruere muchi utemenya omenga muchi no menga kianine so bidan karomba antu bele okolea ite kutethia mwananchi wa kawaida muno no ntuba future generation mheshimiwa governor Kagita Karomba kura antu baingi ba muringire kura na kukurukira mubango yo wa okolea kuringana bwate thagiria Amiru na I'm sure baingi ba Amiru baba aringie kura ino baringie kura bakithuganagia governor kuringana bura atethagia kire mubango yo wa okolea akathi na mbere gutetheria teka bubu tebuganu mubango yo wa okolea kuringana na governor augaga baite family na nchole ba wendi bwega mbobetha gwa bagitetheria kuran murandi uyu kogutie mantu mathirikari no abura tu governor ataomba kwegua na times ugati yenya na nkale thirikari by the way so ndiko menyiki no ntu mubango we wethiritwe ugikiro muno kana ukimuriko muno whereas mubango we no wareo na Amiru baingi bakiringa kura baringite ukurukira mubango uyu ukuria kiuria kia nango chokia nini nkweria kwina mubango yo yuthitha swani MCA kwina mubango yo yuthitha swani women rep na kwina mubango yo yuthitha swani manager kawenga bana kento kira antu barabonde Amiru babende bamurungu beterete kumakiringa bana imbi beterete ndoe ikudurwe irasi vya ECD beterete njira ikudurwa ira itakudurwa
inge kabrosi ciekirwe tuwe for example kethai muringene yo bwethwe thoko na ya bwethwe ethirwe ina cubes mwanya ire ikare wa thiringi 20 ethirwe na 100 cubes ira cikuru wa thiringi 20 na within a month ikaukumia thiringi 60,000 so ikethwe kianira kithirikari ya account still ikethwe security kire muntu ro kikubwira ndienda welewe kintu ki atiri utukurea murandi yo ya mutonyerie lakini ndai ikuthayare me mwanya ata differentiate ngwira rita kwe arebati kuritirwa na boyele muradi uyu wake yokolea yote bati kwethirwa you na politics in it ugwato ndubu makosa era manene ya kuthithia ka utumira muradi yokolea kuringa siasa so we after 5 years ago after 1 year ago after the election ata amenya siasa tayari ciathirire tayari tubati kuya kingu wetu katira wananchi baka wainda ngui na desoro kwera ati kinya kithira na atumire okolea for example kwere moya yire kathelwa achangithia around 120,000 atumira 60,000 ara utumira 60,000 atiara 60,000 no benefitire na achangithiria ara nuwe very good katu assume ne yire kathelwa oyana bakibosi nari kuoyana bakibosi na bachokerie kaire batwe kurumo mbiroro now within the reach Kuyu kumaanisha muradi wake yote utethia mwananchi wa kawaida yote na permanent solution. Iromba ria nkiromba antu beto ba meru belewe ni atiri ute muntu kinyao mwe mutongoria kinyao mwende ne Kenya kana meru ukuturo okolea lakini okolea ni kwenda logistics ni kwenda structures na ni kwenda subcommittee ina committee ire kabangania muradi yo yuethirwende yuenjere ne chiawe lakini na utethia ate okue na ate utumira yo kisiasa bwega mheshimiwa thank you very much mheshimiwa Bernard ugebwa kuro kire mubango yo okolea no kuona taka wethiretu wino tethio kirime no kuona ta we mubango ukubataro ne Ameru Purambo mbakuwa kiruterwa okolea okolea tikethuki kwina mubango yumoya na mama nethirite kinya mbere ya women rep mbere ya arari women rep nendelete ni obubwera na tike witia muntu ethira ngabana kenda aomba kuthithia okolea na ingwetikia nonto mama tika twanjiriritie nwe thai mbere ya women rep no twethara twinwe na itwethara twitethanirie mantu mwanya na kinya kumwa device mantu ya maingi yomba wita sawa eitarira nonto nethera aina tama yoshinda itikira kia women rep na inya kwithira aina vision ya kwathingia birara ira ngaba lakini mama ira mheshimiwa ngabana arombere kwa yetike ngabana kwi kirundu kia mutonyere kia wichiukiria na kuumia mutwe kirundu kira kiru mutonya kwa tuika na kuona we ai kila kitu kwa mbere atenda kuthikira mtu kamite kwa nabaria kuwa ikagwithwa mheshimiwa ngabana atenda gwithwa nonto arenda kwithira nwe kila kitu yare tuita mubango ne yare tureta mubango ne nyewa kwa yana into ya bira ukethira mheshimiwa ngabana wa kwenda kutinda kurethia kunenkanira kithaimande butio kithaimande buti nyangiri atinde kunenkanira wenka mwanka kutuke ate kwenda kwa watu nungi ya kuonekana ara kiringo mbicha akenekanaira kuno ntopo etumike tukona mheshimiwa ngabana kwikirundwa na kyo ikitha kya ruritho na kiki akumia mutwe biringanirwa kwa tuika ni thina akikureta for example okolea hii itukuona ituciara matunda meru nonto thai mtu ingabana na ate kumeakithira ngabana taura mheshimiwa bari omba kuwa we ate kumeethira na ere ngabana na umire wimenere wira kurita ikaile mia bati kwithira emerita lakini nweka wira ate kumenya ngwewe ni iriku iraringi gukura miara ba tutamuringa ira kura riri tumusapota akiri okolea wimenere na twaisi tuyete ngwene ngwichongwa kurita ngwire kuritira Ameru ngwi Ameru bekirwo ndwi Ameru benjiro barabara wari
kawira akianga na arakwanga no ntukakwanga tukakugwa maendeleo yako kwetu ukethira rurura kithima kinjiro ya kira kinji athwana kinji kanisa ene full gospel weta kinji morinyo kanisa rururu atethia community ata na rwinji nya kanisa ene ng'ombe ite meo kuna antu batemia bateona kuotaira kithima kira kitinji kitirikite kuona kuri kinya ngwiru nyua wetu wothairo atiwa na rugacainwa rwiru rukunyua na antu baisasawa kuende kukareta thina no tunye MCA na umukira na ukira kumukuma au akakorwa na uni no mheshimiwa ngabana rira wi mukosoa kana wi mu advisor au akokorwa no kunye MCA bethirite baina thina kana kibarwa ikiumu no ndubambere mtu atirwa wamuri kiuria ithina wamwira ntethia au antu arato kwithire kutabwire ithina arenda TV ne kithira ni rewe ni ukathama antu aki yameana yamahi atienda kurekebishwa kutu kuria atiri ukethigwo miru yetau ina atu weta na ringi ndakwirire kuwa kaende ikumia mutwe na witira au na wethire rinya wareba ariko na ibi byatumire batu turiba antu barabara supporters bawe tumba kubata tutoka ringi tumutianiria no tutumba wetania na mutongeria kinyethire munene tumba kwarugeria ne amone kuromba supporters bara turara boke ngabana mushimo kawira mwangaza no tubai na una iba kununa na inko baikwa kila siku iba kulia baindi baira thimo oye tukuthira tukara dekeni kurira iyo nikire batu na atungane tubwite gikosi kingi na tubwite kuraya kapwita maromba kenda tuite kirimene turomba murungu atuonia the way forward no tumantu yate konania kama mama weku mama ombo chinchia no tubambere kumya mutwe ku iko kwenda atienda bishop nya bange bamurombera bombere bishop saindie ingabana saindie ni asola ikila kitu wewe wakaneka ndira mandibuti no akabwithia bo uti untu akwenda utalo ibo kinyabo mu kuwo kolea ini kureta thina narekane achio na kinyama antu yatu kuwa na usumburanto angandipute ngabana nambi kuya isumbura ungi uthe kake akwithira ngabana kakure moingo ina resign itekira mara moja miru yone thiri no tutumba kuria tukiwa untu bomwe twa twachokera ringi no ngabana ntetu ira uchokera yara wita kuwa mbere ya antu president tukwira arilare na MCA contract wito chambia ba ana bantu mbere ya kirindi imakosa sana tibo ya wita kuwa no ere mutongeria contract no kuriti kenda wita kuwa wita kwirita nguo kenine mantu era yatagiri kinyandra ikemwe ne MCA betu inkubera ibamenye uraba kandiro kana uraba kando mheshimiwa ngabana kenda nteto imwe siomba kunikela wadene Meru County tukitikira mantu ya thank you very much na kakwenda usoka mwambone yo Bernard kidogo na kawelewa ati my brother abawa wake akwiya ena into ibinge nkundine yawe ko muromba na ndienda ngolelia atongoria beto ntukwira raisi ariku okioeta kieni atongori baromba lami okioeta vika atongori barombere warehouse okioeta Nakuru ibarombe warehouse na baua ibongelo subsidy ya fertilizer okioeta Homa Bay ibarombere Mumias marando ya Mumias yebelekuo okio eta Mombasa ibarombere lami na baua taito chio ichiara kisho kubwidwa okio eta Garissa ibarombere security na baua ituo bibinge muno ibibwidwa bya kinjeshi kenda bakaba kwidwa bene enough security nende ko bungo dokuria my brother kere atongoja baratu na bobonde dende ya Meru ni barombere bongozi kabira no ntuni kaunti ya uane kere imbikawira arombere raisi yako yako otekyo buronere bakuwa kene makatele akuje kintu kimwe na ndenda wicokera kidogo kitora ringa siasa itariko oke akolelia munya ake wa atiare na mubunge omwe no musapota oke akolelia kiraito akithama no tukiraito no muntu ndaya kumenya nari umume me akiraito narere kwalulwa me akiraito na akirire kinya kuya kuluanua ya kuthekwa kinya chuno birari na raika bila ibo ntu one ureko irari itare kichiasa kiraito arombera mubunge omwe kawe mauka maure mwanka baitania ruare turi kawira nwate kinya mubunge nomwe ona kinya wana itete ata na itete kura uchi ongwa kenda na uchienda kura we komite kura ikura kinya wana usitaje no ntore ata itumwa muringira nguchinia muringire indegiria muringire Shandraka muringire kile mutunga John Paul na bakamuringira na family na bonde ba muringira family cho ni kura chiu so sometimes mtu nata ya kura aichwa so kawira na itete na mbere aita ya kura aita ata aichwa bwana kwendo wate ni ati ntukwera ya siasa ira siare o itara raisi bila raisi ererete
kurombwa development yes chia Meru na bamwira ura bakwenda kenda bagia na amani kiuria ndeka kuria imbika wira arombere one uteke ntu arombere arumanire two kinyantu bau shemo ni MCAs baraba ya ikandarasi kuringana na sharia ya kithiuru na katiba ya Kenya na kuringana na katiba ya National Assembly eriwa studying on that iriwo te muntu kinyore ku umwe ubati ko ewa tenda uri obisine ari MCA so ute company ya MCA bati kwetho aina tenda yes ya Meru County lakini reita we no kuona mwekuru wangu ari winda baere mbi tenda boye le dendo kwira dira MCA athe taira Ward Development Fund tegenda achio ya itana chio muchi kwawe yes no ni kariro committee ya Ward Development Committee ere tari ni anto kinya kithare ruwa batitara ba yilantu very bako ya anto bo sharia ruwa Development Committee etaro ni anto ba matora bakarire bechire kaya no kuma ke central government si aro ke county government si ayarwe kuringana na matora iri kariro ende ibangirwe tumenyende mbasare ni roads ni health ni kumenye becha onto so okay akolelia kimutaratara yo MCAs bakwenda barenda na ruwa reture kika Susan Kika yes awurende from tarik euro ilo ara announce ra mbasare form chi yirwe na everyone ikawa 5 million kuko mansa 5 million is a lot as per the word ira muntu akaona ngiri thatu pacha watu tu tukeria kuria okay akwithwa just 5 million ni kuoneka sia want a development abiwa everyone ikawa 40 million yes kuko mansa nako devolve factions sia county government yeta matura yes kawera kwike ntu kimwa atamenya mukai kawera one man show yes akibwitha one man show ende tutemweta one man show one woman show no toto mweta one man twamugiria no to mani babe na michuto yes lakini ende women are very sure nda mwana unna kuogore lakini women na boni women one man show to mweta tukatho the one women show so we kuya na kianda vuti kinyete ngweke menya itwinto toka imno by the way kuya itarimo kurikana ari kuya jia want asoke yakira ngondu akira ngondu yere na itangi onto kuya na itangi my dear brother akira ngondu rwe dindie ro thokira iro ingi ruto tumika mwaneka eteko nyoroi lembo ko eteko nyoroi kathelo eteko nyoroi na rwe ruonde kira itu aitura iro faction na iro nyawa mbese iro ku mobilize yacio oka na mbete nyingi a lot of money kenda crowd kuchia uri yo kwaruka chia ugokeire ndoi antu bakawerwa bashangilia rwi rwaku rurorete mashina kana robwithi yes mbese iro tumaira antu baringe tumana wotho wa uri umwe nitio kubwitha ciacio njira mwekuru aeta akandeliver boya normally atitesekete muntu rora urite ngari yake engine yake samp guard siawe shock siawe mauro yawe yakare akuthira inasote system possible loko me abo ibo tongoria ne unio permanent development permanent development ni otokera gracia na bakona CDA for example kire akaribeto na MCAs beto baratu inabo nas ibarandiki baba tikwandiko 150 ndene Meru County kato assume akarinde public service board na MCAs baraba kadirite wandikani ibakarire ndi kinya bake yakwa madam Kawira bamwa ari amura nasi wandika baku 15 ntwane ni baya wandege 135 bakayanwa within 9 sub county sub county kukethwa every sub county na 15 meaning 15 of them 3 of them bakaruka everyone kuwo create opportunity changwe okwandika antu na bakureta mwate metheni nukuona ntubu that is what we want boya sana mheshimiwa thank you very much kwina antu bari na arambe mbere ntia kire mheshimiwa Ben baturaithite na mbenda tuwe turi ya moto thianetie kinya we kinya twikaina mbere kwigwa tugitiganaga munora kwina oyo ariuga nketheria tongoria baba bwena bo studio buketha sana governor Kawira governor wa Meru ndiuria atiri mama kumara governor bore na arantechia donyo muruma njira
itigenderekaga ngwitigia uyu ari mantu manja na ante chiando nyuma akiuga governor actually umete na ante rino chia bori ibwega sana. We are calling for an impeachment for the governor. We are tired of dramas and lack of human dignity. Meru needs professional governor watiruga no kumana ko lakini bwega sana uyu ariuga Meru tukuinambere kwa tukinoga imantu mara tukuona drama na sarakasi kogu Meru ni kubatira governor uraka inambere kwegwa gitongoragire bwega na governor kumenya burakurutha Kim Kaburuko kana Kim kumana Nteshe Kaburuko Kawira okay bwega sana yariga mantu makawira migambo yenu ntomba kumita mukandeni yoni ngwa lakini bwega sana kako thinambere kwigwa ukimenagiria ngugi ira gavana thiritwa kinambere kwa kiruta ukiuga ka akuruithania Amiru kwina kinyonge yale agari wanaopigana na Okolea ndio wanamaliza public relation but piga kura ni sisi with Okolea all without tutamchagua mama tena wapigane naye wasimpige wananchi tuko naye bwega wariuga wanatwaro wanakagwira na tware yagoro wanakagwira kwithura kwina Okolea kana gutena Okolea lakini kidogo muthigirio muno moya muno na nkumwenda muno nonto narungamite na mama ndie ndachoke masinani nonto na uchiara mwana nena mutano ino munini kana mwaro ino munini ataririe permanent structure ataririe permanent development aparirie job creation ira mama acreated within a legacy ya mwaka yumwe na nke muromba eromba rimwe tutikurea we are not fighting kawira we are fighting what is issue batu bito kurabio ibira kubwithia ibitinga so na nkiromba tafadhali muntu na ngwete kia no toleletie boya my brother I don't know where are you tutikuma inori lakini nonto ina ba nini na wenu atura turote kwa ruyu ngekuromba romba rimwe aki wolelie permanent development yemwe structure kawire emwe ruwe rurabwithitie inatiethetie nturene nu omba utiaria kana otala miaka 10 no tukenda butikite last miaka 10 muringeti uti last miaka 10 na kinya kanda katangi kati last miaka 10 ona kinya ng'ombe itu kuendelea kure no ntumenya ikariwa muno iti last miaka 10 no nto baba ingi batimenya kinya bachika bationa kinya munanda na batimenya kinyoka bwega gatuthome chingichi iri ugumbere tutiathungia kirwa rwetu mutu wina ante chenko bwa bare yogoro nchamba itukwene na uriuga uri amwe nuthiite na mbere kuthingatira tongore baba ndani ya studio bwega sana kethania sana na ara ntere chiankobo uyu ari uri ri ugakarikata ntere che sentiment ikiuria kinyake nkwina kyo nkubatara kana tukubatara kwewe tukirithagirie muno nontu tukendererago nontu governor nethiritwa kinambere kwewa kinyana ntere che sentiment yakirwa tikaire Okolea ya kentu ya Jumapili what do you think will happen nukuona taka Okolea no ekenderea bwega nukuona taka karibago ntukuba karisivo Okolea no bwega kana what do you think taura ndakwira mantu ya Okolea ya kureta thina mira of course uikwa muntu akurira ndu nyuruma ngabana kinya tukya kwithira ndene me akwa twiri onde okwa twitikiara kinya kuntu ku na nyantu bobenda Okolewa na tukya kuwa ngabana no aukira mutwaro kire akaua twiteniyo utemu bango ureo taura mweshimwa baria kuwa kwithe kwina kamiti ntikuona Kamiru yumba wita boya na bibyo thinera twinio Miru no ntubwa mbere tuwire kumia muto na kuria kuthikira ibyo bikureta thina ngabana ari ukira kwe muntu aina ara mbere ruire kuntu kwitwa maturo akaurwa maturo atemenya ina kwe muntu wina ara iguru ya kionyo akurira no atikona wo muthikira kunga bana akurukira nkubuti kuwa otethia antu bara bonde kunga bana akurukira larete kuwa otethia antu begembe no thibonde kwe muntu wikathelwa kwe muntu ai nara kuntu kwitwa mbere hata no kuona kwe muntu wetiania mwerondo kwe muntu wina ara muchune akwenda otethio kutuke akona tukona mantu yanga bana utayo kanya twina mantu ya maingi muno tukwenda akwithiria Miru kwi bange bo muitaji na ofisi ne kendombo batethio ofisi yanga bana ina mantu ya maingi muno na imbigitu antu kwanza bakila lami papa ingi sana bara bombite wito ofisi ne bati umuona wetokero thairi atura
othaire atura ugatumira ngarama eku kinya 10,000 we muchoa ontuku nya tukauga ntuku 2,000 Yes. wikinya kithi muntu akumite mawa wa muchoa akaura ya muthia ukarukira no kaua ya unkureka nayo Yes. ku antu iba wita baita ya imani na mheshimiwa ngavana kinyo kethira uwo mwana kuwa umwekiriana na ukwenwe akaua kuringana apura kuona itethia muntu umwe enkendelea nwe lakini tukoria atiri muntu umwe atethwo mwankari na kwina mbeci kwinyanga cia miru kithirira ngavana atare mbeci icionde at least tukiwa na tethio mo lakini mbeci ichiarira irakiwa ante na mbeci nyingi milioni 7 kuara akunenkerwa 12 billion akure mosi manage mbeci iraka kwanga chitie yo akena macho kuno ntu ichingire ate kumeo situmira ate kumethabu ari ukira chio theri akawa mbeci nyingi gari ara itethira aitie yo akena mayo tukoriendrite atiri marwa ikwa kwa na bikibiki ya kwaya nara kumau murandi wateanirie ukathira yukari uriku bange beterete ya bikibiki baka ikaurira njirene ya ng'ombe na kwi maginya propaganda ikuendelea oikwa mara siyo ya kithini ya bikibiki 144 watu inye mwera ya no kuote yo bona mara na dwana ne bikibiki anga siyo 84 anga ntuba mutu ate iba bikibiki anga siyo ni ana lakini wadi hata bikibiki ra ori nyana ntuba bikibiki we bikibiki bona baka wote bikibiki bona nende tukona atiri muntu urongo bobo kendelea mwankari no ntu isarakasi yake tukuona utima endeleo tukuona miru na ibu tukua ake akwithira akendelea au na resign miru yone thiri urawe na munini owento thingia ayukiete endelee boya no ntu mutuma muntu kiriritie lakini amwa abu ukira kura kuongwa ithina kimweshimwa ngabana no mwanka muure no mwanka murume yani imagine muntu awita ntu bocio kuwa ukirinjara tumurtulani mutuma na no thina yambiririe mbaite utumba wita kura kulani mwana muntu na aciari mwe kuru ya uwe wari tukiagukira tukauga tulani ngabana kinya we no kona thina na inya we ngwitikia family re muchiere kwina ina uramuchiere ati wiru tukilani mwana okie no kainya batu atuwira mbu kuwa tukwira mheshimiwa ngabana ndatu ya nacio cite kwara cite na umurungu cina ni atomba kuwa ni ukoma no ntuita kuwa tulani mwana mwe kurungi na tiwo mucieri makosa ku mantu yari ya mathuku sana abwitherie ntukwira na kuwatithia antu betu nambi araba supporters either ba mutuma ate kumenya either ibo mu support mutuma ate kumenya either ibo muruira mutuma we kaikiririte ona bura kuwita ate kuwita na mbere kuka nkwira ngabana orende na aru antu ndigwa rwari bathirite bainchera antu baingi muno bara baumbire ku watu then teresia mawana nara bayakiwatawa na mantu yenko muromba nareke nayo no ntu tukia kuendelea na miru ukiwa anga ko baikendene anga isupporta wa mutuma anga isupporta bau utiumba antu na njira yobathaika araniria na antu ba ureke kuumia muto mheshimiwa ngabana oreka kuumia mutwe twakuthigirira nya batu tia tukuthwire uni ntiumba kwithira ku campaign rite miaka uyo nthe ngikuthura kuma 2016 uni kana mtu eta wa maoa Jack Jack Smart mheshimiwa Jack imwira ibwega muno nonto Jacki imuntu moya na Jacki no nkolokire mucemanio mbere arekira indikana abo yarekira ngare we mautangiri thatu tureta mwanka mucemanio timau yokawira na ndi wita andombera kanya ndaria ku ndarombera kawira kura na kuma ntukunta atiana kawira lakini kawira atumaira muntu amuta Jacki nethirite akeya na sola okolea cionde ciareo kenda ciikirwa lakini kuyoka kinyire mibango era bere ni akawira kambwenya thai na kwirwa ngana rungamirire municipality wa mawanga nini Jacki ati kwithenya wasiri kukiombeka tene kawira lakini yara umuthani ya umukunika metho imantu ya utheri nontu muntu aya na solo bonka mucemanio akisha mubango yura yokolea no me support lakini turu kinyamura kawira alukira areta iking'anyi areta aragi king'anyi nontu nakwenda mantu yawe ya ukumania nambi arau akuma kire munya aweta iking'anyi Jacki berene aka ithambu anominatwo nontu tago kurenda kana abwithirwo bungi kawira etire wengwa ataberera ngwita kabonera akiagi muntu na kuma uba Jacki barakinya mbureki bara mtote mwaminifu kunethirite icithe lantu kimantu mwanya akethira atena waminifu yabura turete nyenwe atwisile lainya batwi toti waome ila tuisetha mubira ila tusetha twitimwe mwe lakini ila turu chinda na mantu era maingi atambukiria njara wetu akithia uwe mwane nungwitanwe nambi ampurithia ntu theri
ndeta bakaua wenu aero ngo ingabana no tututethia tuthetereke ingabana eto mwira ona nona lakini kuteno kwira no ntu muntu ikichwangu muno merie mutwe tutio mwira atu tuthikira na miru iteto bwera tu na resign tuone amani bwega sana oni kwe bionko nda wikanira kiri my brother Ben Ben uwa itwamwata chia ointa umon wen ointa watia kawira ngweni na woni tekiringira kawira kurani very well 2022 January ukioeta kiweru TV watirimanki wa winte akawira kurani no kioeta ki Mulima TV otirima renge tweguringa kura indetenda wanita ete kawira ku no ntuinde mwichi menya imbiche kawira ti muntu mwea na kawira muntu wendete kuringa show andunisha antu bangi oni antu bangi batetumi mea ibobuwe muno kinya mutongorio muchuna maiki none wabwithiri mwenda ithili omuchuna maiki bere yantu ni kulaki manas ibobuwe muno kinya kuurethia mwenda ali deputy speaker omurethia kiane kyake njia njia kwa chief imakoza kinyokira agira ngondu gwatuka we agira ngondu ore atutangi agira ngondu etengu we editirwa by the way sibitari cia agira ngondu gwe totiona ndawa na kinyari tingwe baba iku batere imieri nana what a mess. I'm telling you the truth with the name matandete twino for 10 years etioki impembe iriagu maembe iriagu nande imbio kuokolea ino niyo mibango ibatiri kuyege okolea menya katwarie uma ne katwarie uma atiri menya na kurwa with the wrong person for example waziri Linturi bia ku manage thaya manage 200 billion ende waziri Linturi 200 billion kaweda tetu alom utekuona ende atekuboginya junior okay mende batibati kinyo chinda na mutura no to mutura ri oro kidogo ndo mwa thirikari no kwato tubu Kathuri ni deputy speaker wa Kenya yonde kwa jumla endo mutongoria wa Kenya yonde Linturi mutongoria wa Kenya yonde na we are very sorry batu onto turakira kiri ya oni onto turakira kiri kakwe onda una metho no nto menya kwe baba mutethe na tetheru atika urwe ita round irengi lakini ukona na menya nuko meare mwe njoro njuma ira mungi lakini ndato kuatire uyiro mbara kwa ndiri nto mwelenkani na nto mwera chenchi no nto ndechi ate chenchi bibi amuchenchi na kana bibi biabiu bibi mba kubwibia kawira no nto kya kuona muntu to karandi imagine my brother wa etania mukuru okumurea wa mwasandaka mbere raisi mbere yantu sandaka of all the other things watuka mure ate sandaka no amuritira unguthanie mwanko muthanie 50 in just imagine oni no kamputana ngauangu kwao kamweguru kwa wow no twendere mendi achionde cia Kenya yonde ni murikire wa impa ya 50 uteka ngwe kinya ombo mpakinya kago kole andu kamira na komba mbukuma cha thiringi no mwanka uiko twika ndi mure ante 10 na sandaka of all other things ibibi to makwira atiri kwena thina there's a problem no to mwekuru atitikiria kwirwa na mwekuru bia uchoa atena ngwena atongoria baraba banga development no to nakumiaria ne na atongoria baka banga development na bamwachi oya mbesa ikaira kiondo no theri arenda yekire antu ba chekera yencheke yara yencheke amema ndabuti antu bawirwe yada yencheke amema muringeti yada intonto bia bitikure wanono umuntu nendele kweyana na antu no bature kweyana unakinya batu mature yetu no tuya nana twatethia indi lakini kwina untubura twithairwo tubangite ria twithairwo tubangite urabika etata bikaianwa menya ura imbued that mea ura naire governor no mwanka karendi obisine asaini no hukumete no turete ningwere ko iditi na fairo cionde areterwo ki ministries o ningwe kadi ne ku editi na delegate ku delegate for example kambareri akira ngondo kawira yake akurwa mwandika mukuru umwe kana akuru batano mwandika atimenya lakini MCS yamenya kana kinya muntu ya urinde tata tamenya endere okay ya mwandika wamberio kuthumbia uramutare kana minyi makosa ueta keike yotemenya you know nobody no to no governor muntu kumanage riso ni around 1 million people baraku manage dene Meru County iromba yakwa ni mwaki MCS bakaibua bwa no ntu itu batarite na kinya kitha winda ringirwo kura ciakwa ciara kwana antu bara bakiyontara itare bampaikana te kithwa wingi kiranga bana no ntunga bana tu ontarite ne antu bantarite so MCS woni ngubukiria njara ngubasaluti kinya ithine raburite lakini nguburombero mbari mwe reke ikurwa
na tubeca tukai Yeah. reke ikurwa na tenda inkai ende muno nkuruki etekeri burungame menya onto kirinya kwaria kirinya tikira mwenda sorry kirinya nominate DMC mwenda kirinya onto wante toira au bagudwa kinya ate igatenda na kinya kithwa igatenda muntu kuona onto bubu we ete makosa na kande mwire onto bumwe ibo bwe muno kinya usala muntu umwira kithamwa kurwa kwa tokuruira uya okuruirwa me akureta family affairs ki issues cia office makosa kinya ira kwira mutuma na nelewe batu ote muta atetari ne antu bameru me winta mutari kura ndaete kura ni am very sorry bara mutarire ni batamutarie wengwa bamutarie na mutuma na mutuma mwana wa mwigembe na mwigembe na kwenda kinya wa kuheshimiwa nende aendelea ng'ombe yake kariwa kinya njowe yani we kariwa bwega sana, thank you. So oni tena tatu nyingi ndwiromba rakwa irimo kuromba ndiromba ri MCS ibadite thine batwikirite nontu thine ndi bonka kibende kiwetata uturitira nontu antu baba kya kurungamana na bakaua muntu na ature ni mati ukia ita tata atatura na nkwire makosa mno kinya kuruma abunge arumbe bari abunge obaruma mbere rais ni makosa na abunge barai barete nteto nyingi na urethetia akenda kurithi kinya ikundi bietu ikundi bia kina mama for example ku ikundi kitawaroi ikundi kia kitawaroi ne ikundi umba wera atire iyo muchemanio ne yakwa nkare angarama kada iyo mbiberwe kina kina mama baba inge ne achiari betu ende ba uro no ntuba ko ya muchemanio ne apana katwe for example bakoya no ba mbesa inkai chio soka bena makosa yariku hatena makosa so owe nawe reka kuyoba urithia no ntuboka nywaku kakai kakoru ndaromba tafadhali we takinya muntu no riko kinya gwene na kinya makosa muno gwithirwa we na staffs baku ukaandika ukwenda alafu ukarita ukwenda wenda kuruta mutuma ukaudia stima kwake ni childish no ntubo wana ni wana so tafadhali na kuromba itekira kitabu ya menya kinya katibe twira twine ya Kenya itatubwila yenda Spain kana America menya riba kuibwa atiri self expression kana freedom of expression bata menya freedom of expression teko ya nchumo inganongi kana wiki iya ira yenda America ara muntu aka express manto yawe na ate kumisa kana ate ku violate right chiongi zindi mukai oyunwe oyo soon as possible rari ki jukwa na ko violate right chio tongoria aka violate right chia junior bawe na by the way nteto imoira bati kwanya na chibati kwetho ichunki nonto nwe overall leader ndene miru nwe CEO binge birambonete mheshimiwa ngabana tikantu baina thina nwe ngo akwirete thina kinya mpuro wako uro ng'ombe kariwa nambi na wikuro na maiya nwe ngo wichi urithia no nturi mantu ara kuthithia wikira antu maru kithiro weto ite stima kwa mheshimiwa deputy governor weta orite office are rari umuthunguthie nara kukuriwa na antu bara bakawainda aite akahurira nau antu naiba kuona na mantu ote kubwithinya na siri we bwithia muthenya no tukirwo kuigwa ngabana ku antu raba kuona no kaba kuongerera maru riro kwa muntu ura na karuru mukowe no kantu bakuthikira ku mheshimiwa ngabana niti kuona akakuya antu baina thina nwe thina rumanitie nwe ndene miru na no wichi urithia wengwa ku ote mundu musiasa katero anga nini barako matongeria bange anga lenturi ongosete katero mantu yarakua lenturi kai mutongerio tikai mutongeria wa katero kana nombi uba tongeria atongeria by the way lenturi te mutongeria wa Meru no Kenya yonde ibunku ndene rutero wa Meru inwe tutegerete ku mheshimiwa ngabana mantu arawirara na bati utura akapologize ibwega sana na natumenete muno fi natumenete muno batu antu begembe na nkuburomba buru antu begembe kithako ya antu bameni ni kawira kawira namenete antu begembe sana how one ambiriri kuamira ewekirwa ngari-ine ya DG kuma mirere wekirwa ngari-ine DG kama mutumate na right ya kuruma mura ya uinde ya ende mborowe nchulu ndene Kenya kakwendia mira kwemeia so ambiriri kuwa batwe kwetwa ya wokolea na ya manda butia ciatienie na mate yangurie ma for real akinya weta mwekuru wa muntu arambere wa mwangirie mwere kinyange kuruire mwe wa mwamwe kuru mwangirie ndire umutethia umurumangite na kamatirisi ndire kire wethwa no mwire atire kangirie kobi amberia kwende skuma uye yae wengwa uchiuraire wengwa nukuigwa
menya bubu tethia muntu Yes. boyele no wamberie murandi yo kuthwania rukonde ne matauni yetu na bakiri awai service ira na mbire kuthwanika wariku boya thatu no wamberie kinya mara ira ya bwithitu antu batethuka na boya na no hakikishe no kwenda casuals bagokolea mantu yara yo yurite atumbite ni kuthira ndene miru yetu ariku itukwenda eri baba ingende ne masibitari yetu itukwenda menya itu tafadhali menya reka kumenegembe utumeno utwethia antu bampara ai no kura we ya kuruma na ukwenda kuku ya kuruma negembe ka waku baya sana gwe mtori tia gakauria tiriri deputy president akathire thina ino yemiru ikirikana wa ituronire mutandao ni governor wetu baringitwe mbicha na mwekuru wa munini wa rais, but all the same ikura na mubango wa munini wa rais kurikana na governor na munini wake ntuo mwanya ntiyo ntubu bukewe bwetethagia ta igure kiurie ku byama kathumba tukiambagira na kiama kia BAS, kiama kia Jubilee, kiama kia NOPEO ibiethire tubiki withdraw support yao kuma kire governor na ibabati ntubobo uri na bukaira miruko. Okay, iboya mno ntubo kiuria Gachagua muntu mno erete kuthikira na kwaraniria nandu lakini ukirio kimenya kitha kwi antu baba ingi muno twina baba umendene Kenya kana muntu Kenya Gachagua no mo muntu mume na muntu wina resources bombere kithori kana rira aimpicha wako mwekuru mwo mwirire u nante kurikana rietwa something so amwire itu mami murungu okutharima wona kanya kuongoza miru niki tonto tumira kanya ka murungu akwete bobo thuku kade bwire kinya mwekuru kwebua mura watura muno utamwa mwana agabuta aitocho wa mwana na kwebua kinya omu ora muma mwire ukathita gwatuika watiro igwa kinya omu ora atikureta atia ende menya anga na kinyete a point of no return. Yes. Menya ngure kintu kimwe ukiondinga rwo rwari wambira sore ruyu adinga rwo wambira sore au kyo andinga rwo wambira sore rwari gembe kamutuma kamatirwe. Yes. Ukumenya ukona bu akamatwa imethwa kukuonde na lasimithwa mutuma otiche nteto utemantu maingi na mutuma ta ami mutuma na oni nkuya kuona yaka kwina thina na utongoria buri mwe ura leadership yenda characteristic imwe ya dictatorial ni ukara yake bati kwithirwe rio ndio lelia mutuma we akamatirwo theri na no kaguo itu murungu akarungama murungu atate akarungama the time has come mwigembe to mwiro arungame u atiri done is done, over is over no kwa tonto bu binda kwira ni atiri ntekuona weru ntekuona weru kinya munini wa rais ntekuona weru kinya sele no kumya itomi katwambirie negembe taitumu netero gatero John Paul netero gatero Dani Gile netero gatero Mporo abori netero gatero Mutunga netero gatero Mwankara imute arachi aradhora arawa uinte gatero no gwata ende giri mukuru chairman wa nene aretwa gatero gochini aretwa gatero my brother Shadrack aretwa gatero na mwakuru nominated gatero te gatero ikuria milioni imwe na sai na ngiri manatano witia ende kuria atiri antu baibo bakarande na Gachagua tuko chionde no mwanka bakarande Gachagua no tu parliament na rambe aveni kabielegenea na kafeni weba myaka wande kabelegenea orua kawira asukuma mathatha tukinya nao ibakunde kawa igombe biiri so bakaria ura barachechio na bakamenya obatatua lakini oibingo ndokwira kawero ntubura buwe arathithirie bo nene kibungi bura mero ba wibo nene kibungi ikoruma lentore okiri na lentore omutetherie ikoruma kathuri utheri mugwata na kuruma abunge utheri na boyele abunge oba ni asore ba MCAs wasiri wao imosore wa MCAs kathuri wao imosore wa MCAs Ali Aji Mwendia ni munene wa BAS Bario ni munene wa NOPEO Kaberia Isaka ni munene wa UDA antu babare against the move na wori MCA mutare uterungama against kiama kyake utarite no to wori MCA anything can happen on the way so bilan kuwa ne atire na ibange na onke wende kithai ikwana mbeza
na batiko design na agendelea na mradi yoyo baiteke. Bwega Mheshimiwa Ben. Bunge taura bwana Bariowa deputy president ibwega muno na muntu mwe nontu ukakuona na ku muto muno inyawerera Meru ina mpathu na enda muno Meru ithire watanirite lakini ukekwa mila side ya rutere rwaro kuwatithanwa rira antu baba karithua nthi Mheshimiwa Ngavana no muntu ura wenda thine kathira Meru kinya bakiwatithana kwa no ntoru ari kinya wetwa kwatithania muntu na mwakurowe ukaberende babu enda ne itu abarombera no gakwithe yothe wikinya mucio mwako urongeio abuka kundia mukure hiyo inera ya choka ringi o choka ringi kwatithania tikumemearie kari umbo tumira no ntu no kwaritie mantu ya kwatithania na ukaona mantu ya kuthira kuthina iko yo ya kinya mutumirira pastor kabisho akawatithania antu akona rimwe reya ili reya thatu ya muthia bera thukani no ntu momba kukura ongi antu bara bakathukana kuma antu ya uninte kuona nanga Ngavana wengwa akarunga mahatura akaua unikuthiria thina na indekero no ntu makosa yandi na yonde Meru kana bura mbithirite inya tutikuthikanira kana ita MCS bawe bonde na bakaria utuko kinya utuko bumwe bakarikia thina ira na chinchia na bera mpathe nini kithia makosa yakwa ni narandi na yonkarekebisha akainia akareka wici ona ari munene nontu mea ukagwithira uri munene watuika uti wa kwira ira kwire ringi kwina MCS kana inya barabari thirikarine barari ki mama bamwe ba withindro ya bambiji wa Mheshimiwa Dr. Mbiji ibethirite bai ki thirikari itari nene kurira bamuthiata raia kawaida tu nontu mama atumbo bathikira atumba kuthikira ndi baisi yao ku kinya daktari kaithia rao muthiata tyako ikyo akwithira empako mwira nontu mama bwitakia mantu ya wengwa ku mantu amingi yakendelea kuthuka Meru nontu urita ukethira kithira ni antu bagithibo ibairukarukire nontu ibakona gutina utethi uwengene no ikure MC wa kithi kuona ndi antu bagithiba thire tamana Mheshimiwa Ngavana na iba mwete kula bamwendete sana lakini ndi tukoria atiri ukiakwithiriwe mama aita Meru itithe na amani nontu kinyo ategera ri kwari na impeachment bali tuthikirite tukiruyaira kwitha kwina amani twi support mama au kiraka ari miambo ile thatu twatiwa tweta kanu tukauga weka tukire muntu inyaina nukomenyo kwa inyaga ethira ina ritho rithongo kwa twaikirira tukauga kapambane na ali we nontu nwe mumena nwe driver twaikirira tukiwatithanakia na kuthangalania anga kuruma MCA anga kuruma anga siwi nani ndi tukorie ndiri lui anga uashore sijui ka ende tukoria Mheshimiwa Mwenda Ithile by the way toromba kura no ciake cia kwa kaitanire na kinya muntura kinyethira na onere na umbere ko yetikira mutongeri na bati kweshimiwa na tutumba kurunga mara kuruma mutongeri othuri ni antu baraji toromba kura katu ithatu iba mena inyabo nontu antu baiba mwete kura unda untu burando onere Mheshimiwa Ngavana akibwithia ikuyera kayukia mike akaruma MC mbere ya antu bara amutharau amugwithiria matharau yonthe ara yombika na tukona mantu ya kureta ibu ndene ya Kenya yonthe no ti mutongeria wana kuthithia ontu ya bura kuma antu ya Ngavana akarekebisha na ari akauga thine kuthira Meru akara kinya thasa cio tuko atura kwa baita TV nontu ikuo munara murega thara mwonji atura akauga akauga antu beto ba Meru thina ikuthira na tuagisha tukwatanira ndene Meru kuba atutwetha tukiona thi kwethira tu na resign na ithio romba ria tu muromba tu nontu itukuona nteto itichokera hariko na resign tuone amani na tuendelee boya Meru ichoke ara yari garaka nivi nukuona ibahanwere ba uturombera bakunwa ba utukanania bakunwa kuba ukinyaku atiri utura tutiereni atuwenya kwa mwana no tuendete kumetha muntu nachoka wonka ringi Meru ichoka wonka nechi garaka nivi lakini garaka nivi ukinyaku no ya wikenjara kan kuretere statistic hinkai kuna mwekuru wa kwale wito Fatuma arekire lami thatu rehabilitation ya na inya sibitari thatu cia level 4 u Fatuma wa kwale lami ana ithatu rehabilitation yana ithatu sibitari yana ithatu permanent and pensionable kithaibo chita wati kumi you permanent structures na mbete ya kuona less than 5 billion less than 5 billion equal ara katu ete King Gladys Wanga
katwete kire Anne Waiguru katwete ki Susan Kika kire ange kuru chionde no waigua aketa mwene mu permanent mu bari bai de kuria atiri otiti muko na mukuru oku onu Utiewe. Boyele no waigua akiara chire no rukiri no chia mwene au ke no chia mwene. By the way, ogenda kuria kinya boya na mukuru oku kitha no kwenda bwetana cia mwethe driver. Mukumeke thirikari ai driver. Ketho ate driver mwethe PA kitha ote unge umba kwethia. Na ethirwe na ministers baba ingi wene mawaziri na bunge. TV kemurika utiona PS bo bakemurika wa TV. No nto by so let's go sir. Na bo ethics ciae changwi no nto te anene na munene oku. Yes. Kiuria kimwe kuria mwekuru ni kimwaki. No tiche ndene ya Meru ngavana ni mama. Utie mtu utaiye. No kwera inde wokiroma tosa ngavana ni mama ko campaign. Hapana. No kwaria no kimwira ngavana ni mama na tayari ibamakire baua ngavana wa bathatu akwa mama no ntu baba ringire kura yuchi akuna ira. Bunge bwana bario. So iromba yakwa rira nkuromba ni atiri. Ruare Raisi Ruto ile mwake kumaratarwa awete mimi ndiye chief mimi ndiye raisi mimi ndiye rais mamo atatira kinya ntuko imwe kuangabana ni mama kiuria nkoria nikari baua mama tosa ngabana ni mama itare na campaign kinya orua reno tweke campaign mundi kana development tupati wita ne komi bila break lakini nukuona au baria kuwa kukureta thina nontu mama arenda kurethia utangazo TV ne yawe kathawa ku kinya andu bara baritangu kwa baite TV no mona batena gwicha kurita thai nontu endiri bakaritere ku news ationa cia kuoya nontu tira kwa uria antu ne atakwita tatuiro wekirara no cia mama ku antu bakanwa kinya antu bara kaba pampwekete thai nontu endiri batena gwicha kurita mantu ara wikirwa ara muchamani wake uti yangi ndene miru we ya ukethira mtu arenda wikatha na wasiri kinya akirwa marake ari no gaku akaende obura kwirwero kunya kwethira ku mtu akwenda ku apo kaurira ariku nontu no mwanka urungame wari ndega ithano mantu ya mama na mutuma kurita nguru muno ai mukatha tara kaua mama akarikia akathiria atina bunge boku ankabwithia nkabo arui na nyo iko wasiri akirungama kaua nkabo arui yarunge waziri turari no na ara ndene ya githia twira apo twagithima kuno kwithire mantu yano ete yakaringa mwamba yakarema no twendiri ati no kwira eta mura mweshimiwa ngabana antu baiba kwenda mpate na githima na ibando mbere iromba ututethie ukurukira uwezo bura wina bwo ukethira mantu ara iyo theri kuka twita yakanya na ontuku nerengi ukatha mweshimiwa ngabana tutina nguyithie mantu ye rira mutharo kya wita rira munyari waziri wa agriculture na umbira ore mbecha inyinge muno na ndomba ri kwakwa lakini weta ari kuniganitie kobo yakare mbecha itio ruthingo rura rwabati kuthingurwa rwekirwa chuma na remi kuthingura arendo ri kunukora na inya batu tukua tutikira kinya kithira unimpumete akithi lakini no itukwenda nya tuye utonga bwa miru bwo yatiania uwa tumba wita anenkeri mbecha irana na kuromba inya mithika ingi wasiri bwana CS mithika na yaka na kwenda kumuromba mbecha kenda aomborithiria kutukwera wasiri mithika mbecha ira kinya thira okeyana akikisha thoko ere wakwa standard ira ibati wakwa nontu wathana ni mbeca ikare wotheri na mantu ya kinyanto ba muthara iba kununa na iba kuwa batikira na mantu ya yaomba kuthithika ndene miru tuyacha kia maendeleo awita ndene ya miru ni bati kwithira na bora tukua mari ya thatu ikiananwa atutiania utikio tuina kio awita for example kira ituna atira bwithia atu municipality mawa yethira ya moyara ya municipality nkubu na Meru na Timau kuba atu tiani otikio tuina kio tutina municipality na uketha ukewa 100 million kunya batu tuenda kuruma kashia karaka keya no ndene ya Meru kaketha kayukuma kaka inya tutiania tukomba inya tukwenyo kuitu kuatiania kithiri muthara na kenja yunganisho bieto rieto rimwe toewe municipality ndene ya Meru na kwethira kende inya tutumba kuruma mwate wa Meru kumwe kurwake ngui ucia bati kwithakirita utumba wake rurira nora ya hanchuku no ntutia kwithio waika mwakurura ithoko nena bati konwa nura
winjirene akienda kichukuma urira ngundu ne timbi ritina nombi ora retiro ria kwa ni itara ria CS munya former katuku atiri mantu era bwithirwe ni kiraitu na bamunya ria bari kuo na reke kuya ino kithira ni ria timbi ake yakaimba kithira ni barabara ira batire nyaba ikaira lami aheta ko ira lami yomba wikirwa mbeca ya me are ona kambu lami yomba ko lambia chemero chionde kula miji ekairwa ya nukuona maua general ni kiri lami lakini lami era ati umba umiripea nukuona ikaita marinya aheta ikira madhundo ungari ete ki lami ne etete lakini aheta akakinyira kange uru kalea kange uru nondo nitenga irombecho mwaka barabara lakini ikaeta muntu ake yakamachini na njara akinya kidhumbara oyo koriende yakara ya ng'ombe imiete bwega mheshimiwa thank you very much weruga herobo na families great to those leaders much mheshimiwa Bario na mheshimiwa Kenga bukelo sana aliuga waambie tunawapenda sana we are live following you people keenly please educate mwananchi well and tell them to embrace peace at all costs tell the Marians via air Vietnam na sarakasi will not help our community kabisa Mary is greater than average so let the leaders show good leadership skills in best manner hoyo ni bwega ni mutembe lairangi bwega sana aliaraithite enante chemudhara tigani histe kwina agongeaga lizuko manante chankobwa aliuga we are keenly following you people Wameru ni wakati sasa wa kuambiwa ukweli na ukweli mtupu bwega sana nchambe wetu wa patuku mantesha Meru kinyagu tukuona sana bwega uligo ndeni na nubite nambere kwegwa ukithingatagira kuga Ameru ibethire tubakina nambere kwegwa bakinoga n'utongore butena maumithio it's time we stand up against this government bwega sana ruga ni gitare kuinambere kuwa tukirugama na kuregana na utongoria abo bwethiretwe bukinambere kwigwa bukionekana kwina kiongozi fulani yare rutero mamare mbera no araithite bwega sana nchamba ruga tukwena kwetu lakini ruga no raithite bwega sana thinambere ukara mutamboni rutero ngindeona chetu no akaikuthira lakini etha chetu kithira labda nomba kuigwa kimigambo yetu ya muthia tukirekeria mubango worobwe mundi womba kwira mumiruro turaithite atana muno kiri utongore bobwa governor Kawira Mwangaza mheshimiwa Bario okay Amiru wetu tukwithwa twende itariria muno ria tukirana iria lakini roba ria kwa nirimwe uinde kwendete munoni na imbichi ya meana ya mai ndeke ikuwirirwa kintu kya kwewa ende muno tuwirirwe permanent structure permanent development irana beto bakawirwa after 10 to 20 years bukawirwa kiratu bukawirwa mandabuti bukawirwa ng'ombe na tulo no bwera kinya ng'ombe ya bukawloiga chiu onto kachuika karaje ng'ombe bukawloiga chiu no nto bwa no ukagwithwo otebinge burunga bana omba kuona biombo tumika miaka 10 20 bio tutedia ing'ombe nikaba ng'ombe ya ikaletu akachio na yakadua akachio kaethwa kubui bamuthia ne ati utengwe ikwendelea ndene ya Meru utengwe kinya ingikari kuendelea te kuria antu misara te woka masukuru ECD te kwenjanjira te mbasare ikueya no bwega te rwaria rukwaru bwega no tweke campaign mundi binda buromba nankelenka MCS nankelenka abunge bena mesagana baadhi renge ntetu ya balirie ikabo muno beburomba tafadhali ukweli usemwe na bukaibu ubwa ni kwa aria uma kiara sipo kwa hadharani ntetulite kuendelea ite na ndaromba atongoria betu barabara yoro kuma kateos babetirwa katero iba karendere nge sagana bailibe na MCS bonde na wiba karende bailibe batulitere muntu twekire muntu ro akarawa nwende akerwa nturana ni kwenda rui turana ni kwenda dawa turena ni kwenda kuitirwa ngui aratukaya resources cietu cia county yetu ya Meru ikanira Meru na ikoira Meru na igeta bwega araba getikira cha kwiro kenda twani resources kenda twani levisenses iromba ria kwa tafadhali ndeke yuka achwa renge na muromo muntu nwendi njei mu TV ne
nwe kila kitu tafadhali itari gukinya ria Meru kuelewa nikabaringiritwe they are buying time nika muntu uramba ite time itari thira na ria thira mu muchangure ngi miaka 10 miaka 5 ke atuorwe kubu tutina ukabiti boboya na ndaromba tafadhali ke accounting financing baba ina public service board tafadhali kareni nde kinya bore mone ko link tafadhali uri anto ya batu buturairi baro yuto linki no to twaichwa na niturite na ituonete ba mbechi tumirwa ituonete ko anto karitete kinya mbesa maitada to ukaita 18 million endo kariara na ta muntu umwe kana bele baomba kuritarua 5 million da mwanja bakaita 8 million da kombi bakaita 12 million na to kuritang mbesa ya dhatu na in the same bank irete bati kuritwa iromba ria kwa nda romba na tafadhali waita muntu waria muchemanio ne akiruma mutongorio onge unarigo kinyama iya muno kwetu Meru oni ninte kuromba itukuwe peace ne kwendeka amani ne kwendeka lakini there is no peace without battle no mwanga kutho kwenda peace ke battle eringi bokararie muntu ro okarareka na bomuirie endelea atikenye resources yetu no tutichia wechi yetu. Thank you very much mheshimiwa. Bokethwe sana ni kiongozi eta wa rancha ariuga ari ndeni ya mubango na thiete na mbere kwigwa kiraithagira mheshimiwa bura oninkira Meru ibamenye mbura ya murwara itikiya kuthine tu ni onde ne Meru itara kinya rimwe na ekathira na tukaurirwa na tuwire ringi mheshimiwa ngavana tukienda aritira Meru nonto rato musupport ani aritira Meru lakini awasha direction oeta ya nambu mete ya kithi moronkanga yuari na ambulance yuari yote na ambulance oeta sehemu cia kitheo njira ni thukangi sana ni mbura urite ni raitangita barabara MCA bati kwatanira ngabana urakinyomba muromba mbesa ni barabara yomba kukwithwa kuko na mathina maingi antu betu ba ukurukira kwithira andu ni kurua utiba bakaomba inya kuthingata no ana batemba kwandiko ba Meru barakira ito andikira contract bongo etiri nuo ithine ne bari kaba kuhanganga batiko meina bari kuwende tukauria kwina mandaktari babati ko promotwa batiko no mupapro ukiawita Meru general kwina daktari ebetu bathongi sana bari tangu ici anjabu kuweta muntu bachokia muntu awitite okwa ba mubwithia na machinira na mbi baringa mbicha na mantu yengi bakabwithia bachokia muntu tikirigira achoka kuwa ntu bau bati wesimiwa ngabana ngwe wichi abati kwithakirita tuwito pastura no bamakia kuweta ukiba tangala na kura sibitari no batisa na mbina bara ni antu bathomi na Mungu na batharimete ku kinyaboro uyu bakatongeria ku ngabana na bati withakire ya sibitari akaona bara ngwira bakurita abari ya boya aba promote nontu ibari tangu inje muno utethia Meru na bibyo bati kwitha tukira ngabana na kinyarira tu mwira atututhikira mantu tu bati kwitha tu mwira aya thikira ukambue ntwethinge nwe nae weshima na nareke na deputy governor nontu bwa mbere kinya eronde Lasaru na nitonga na muthini kui na mutesere muno lakini kuitara kinyere kwatwika kinya Lasaru na witia musanda kire muthini wa ayo nturira no ntante mwe tului nturira no emwe amwira na ande tukinyira unga bana namenyeru ari mantu yakathuka ntwethinge no ethera emwe randomie no mbigiro kuona yabura akwangamisa ongi kuitu kwa nareke amantu ya na twikira maruru utheri no ntuinya twethinge tumwendete babaite kura obaile tutaete kawira aki no aringiri kura anganda mutarire uwisi twethinge imurega kumurega atachwite twethingia kabonere no qualify na murega nwe kithira na kwenda uchwa kwa mwikira nacho kwa mwikira nareke kuria kira antu batiania iembe tureni bwanda mane mpewe ngwi tureni angabuwe murega naye wengwi katukaue mwankari kithira wote umbo mwira ri tukaue mwankari huyu tukwenda ngwataniro yambiri kuma ke family kawira alafu riwi yake batwi areke kumia mutwe athikirira murega na athikirira mi wega sana thank you very much utengwe murega gwewa Susan kihika ingwiri kwa ete mwene gutio wa mwekururi awe to minji ri ingwekire nyaga imbia ete mwene Gladys Wanga ingwekaria ete mwene Fatuma ningwekaria ete mwene muri ae wai
Bwega sana, thank you very much. Terry Kawiria, bwega sana, you are a good man for fighting for Meru people. Bwega sana nuntu bakwina mbere kwigwa ureithirite mubango. Ndero tukuria tha chiene ndarika iganona na kogutie na bongi tukwina mbere kwigwa tukirekagia mubango wetu agu ogorobwe muthi. Bwega sana mureithiria nuntu bakwina mbere kwigwa ukiona kanya ukara TV ni yaku kumare twambirie bare yo baingi baraba ina mbere kwa wetu iri baraithite na ibwega sana nuntu bogu na bangi bakugera yuturingira lakini emundi twikuthukagia thimu nuntu bwa mathaa kwigwa maganona batugacho wakagita kaukange tukaina mbere kwigwa tukianagira na njira ya thimu. Shukrani sana viongozi nuntu bwa kuona kanya na kuya na tuina mbere kwigwa tukirotha mubango tukumia kaigwa kwi wao tumetwa na nkethi labda ntienda kuingira mtu nuntu labda kwi mtu yakwirete wathi unkethi na agu Mheshimiwa Bario iboya ngokethia miru bote kwa njugula na antu bakira ngondu bote kwa njugula ndi wendete ndine mwathani. Bwega sana ingwirira Murungu atethia twithe na viongozi bibi avyo turutira ngui na tukawirwa muno nontu tuchiere antu na tutiere viongozi. Thank you very much. Family ekwa ngomekethia. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for coming. Inkwira antu betu ba Meru turi amwe nabo na inkobakethia sana nontu bwa kwitha bakiukia kanya ka ku support kono bengi bakiringa timu ya Basami ba nara uke Teresia Maua inkona bakiringa timu na kuinko bakethia bonde kuina bara tukare abo balare tukare nantu balare ruari baimbira ura bainyilekite ukire ingo kare lare kwitwana ngwite ko ya tunge tu sponsor to skuru na ingo kare sign cia thwana ba unto mabonde na ngethi na mbi ingo bakethia bonde pole sana na kinya kithi Teresia tu cia kithi narango kare sign cia thinyaine ingo bwira puinde turi amwe ababwe na kithi onde kwa njumula ituburomba ithire ni bwino kiriria na burombere Meru twamikomboa nara kwina thina tukarekebisha na kinya mama ngwitikia maromba era tukoromba Mungu akaigwa. Bwega sana.